leo ua umona pai ti o le tautiaga e le foga o le fiafi ua atou foʻi tupe le fala ma o te whaaloalo ma o whaatulou foʻi e le whaatulagaga ua saunoʻi ai le foga o le fiafi ua uma foi na moli se faafetai ma se faamālō i le suga le faafeagaiga faiaʻoga tusi ma upu matagaofie ma faalaʻiʻau e matimati ai le soifua tuputupu aʻe o tupulaga talavou a se o tatou atunuu ina ia ausia tulaga maoaʻe ma afe atu i faamanuiaga taʻuleleia taʻumatiʻe ai ua le gata i aiga nuu e kalesia ma le mālō faafetai o lea ua whaailo i papa pisa o manu o whaiva o whaasalele pei o le upu le ati tala la whai a wasa ta wiso i le vau a ua whaaila i le nuu motu o le muli vai o le taua fiafi sa atofa maloloma ua apo ai i liu le atu mua sa whamanusina ina ua tau mai lelei le whaamoemoe sa fuafua ma whau e le toe ngana vale i eise tasi pe toe whaamamali e whaingatā ua atoa pā i le sāanga ua atoa foi lupe i le whala ua whaitau ai i lumanga ai lausunga le taitai le nei a fiafi lausunga Reverend Numerator o foia e fia whaaluaina le anganga whaafetai ma le whaamālō mo upu fola upu tīmai o le whaamanatu ma le whaafetai whaamālō si au i le whaanau e whaasinotonu i ai le whaamoemoe whaafetai tāpena anga leile atua ma tūmaupea le whauunga i lunga o lausunga a wāre whengai tiute ma le wala awina. O le whamoemoe i le alo ia ina ma le tuina atu o taui i whanau a onga sa tau sini o i taalonga a onga ma taalonga whaavao mālō. Wa tolu e nei tau sanga talu o na wha tino le matanga luenga a onga taalonga ma ngā nuu le nei whamoemoe tā ua. O le whamoemoe maualunga ia whaatino se sauninga e sila fiae o tau le whanau. Le amana ia le matanga luenga ma le mālō wa o tau mawhainga e ala i taalonga. So se sauninga whaapenei o le a whao sofia ai la ngona o whanau a onga e tau sini o ma le naunau ta inga ina ia ausia se isi maualunga e sili atu. O le amatanga o le vai aso nei, na toe taliu mai ai ma le manuia le au ta alo a Samoa, sa tau sini o i ta alonga le Pasifika, ma e to sfulu ma le iwa, ta maiti a onga, sa tau vai. A me le mai statou patpati mo alonga whanau. O nisi o i la tau nei, o le a whaamanuia ina i taui i le nei a fiafi. O le iwa se fulu lima pasene o le auta alo e tolu se lau tolu sumalua. Na amata mai i whaata amirosanga mai a onga. Ma o se matatia lea i tūlanga ua ausia e whanau a onga pe a fua i tausanga ua tuana i atu. O nisi o i lātou na whaamanuia ina fo i nisi o pine mai lea whaamoemoe. A wā o Samoa ua tūlanga whā i le tolu sifuru whā pine aulo, lua sifuru tasi pine siliva, ma le lua sifuru tasi pine apamina. Whanau, o le a whaamanuia ina le nei a fiafi i taui ma whailonga whaapitoa, e le o le taunu unga lea o rou soifua ta alo, ma le ola tau mawhai, ai wana o se la asanga o rou o langa, ta alo, o le a whaamuta mai i kotonu o kolisi
ai ulu fale atu e tausini o i vaenga o kalapu. E le mā le sila mamau o le matanga luenga ma le mālo, i le tāua o le atina ina o ta'alonga i a onga. O le te talo toi fo'i a o tau whaapotonga o ta'alonga ese, i o tau ngā lulue whaatasi, i le awa o ina ma le awa onga por kalame atina ma sa ili atu fo'i fafo ma nisi amanoa e whaalau tele ai to mai o le whanau. O tau whanau, ia whaau wau le tau mawhai. Ia le ngata i le nei a fiafi, a ia whai ma ame fua Samoa i ta'alonga whaavau malo. Ma ia maua ini lumana i manui o nuu a fio anga a inga ma e kalesia. O le whaafitai whaapitoa i le Samoa Commercial Bank o Samoa, Stationery and Books, Island Rock, Sivafi, Eveni Garadas, Business System Limited, Inalania Catering, Natural Food, Lee Netzler, Wailima Uncle Johnny, Maletiti Cell Samoa, o company umaia sa ofo ina mai lo lato tau au, e lango sua e wha moe moe o mtanga ruena. Whaftai atu i whaalapo tonga o ta'alonga, o lo ngā lulue whaatasi ma le tātou mtanga ruena, e ala i pol kalame ta'alo mo whanau te tonu a onga. A wao le mea ua mautinoa, e le ma ai uma pentala ta maiti. O nisi alo ma whanau, e le lei i so se ta'alonga ua wala awina ai. Ai ua tuli mata ia e nai nisi alo, le tāua o ta'alonga o loo le lei ai. E sa ili ai o lato manuia, a wani o lato luma nae manuia, ma fisosoani i le tausinga o nai mātua ma ainga, a tō ma mea whai a fio anga, ma e kalesia. Whaftai fo i nai pule a onga, ma whai a onga, mai lato sa tautua, a watasi leo a lato a venga whaopopo, i le tū uai o a onga i aso taitasi. Ua nā o se whautuanga i tatou pūlenga o ta'alonga, wha mole mole. Se isi la ane i nei whai a onga, i taime maasi i ai a tatou au. Ina ia mauans nai a wanoa, ia, e watu ai fo i nei whai a onga pe a whapeto te o. Whaftai atu fo i nei mātua ma a inga, e o lo o lango sua i tau ma whainga nei alo ma whanau, ma lo le loto nuu, whaftai le alo lofa i whanau, whamanuia le atua i la autou pito la au. Reverend Numerator Foia, members of Parliament and distinguished guests, parents, students, ladies and gentlemen. It is my pleasure to welcome all you to this wonderful evening, where we celebrate and recognize the achievements of our students in the different areas of sports. We have been how outstanding our athletes from Samoa have done during the Pacific Games that were recently held in the Solomon Islands. This is a testament of the talents that our people have in the area of sports, development in our schools, villages, communities, and sports areas. We, the Ministry of Sports, in collaboration with the Ministry of Education, encourage our sporting bodies to offer more structured training, workshops, and programs for students and clubs. Encourage on various development partners to prioritize the development of sports through funding local and overseas training opportunities, and support in funding a high-performance academy for our talented students. Sports have been and will be one of the career pathways that will have a huge impact on families, villages, and our country. We recognize again the outstanding achievements of everyone who will receive an award tonight and wish you success in the future.
God bless. Whaafitai soifua.